بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Mahuli, lumaton kita niyo lambang hapangadjian hamadat an-nahw. Nakanato silima bay in nakanato silima bay in unin nakanato. Ha? Ano? Al-jawazim. Jawazim atau nawasib? Jawazim. Nakanato nin jawazim ibansin nawasib. Adlawin insyaallah ta'ala tumagna na kita niyuha lilayon yung mga marfu'at. Yung mga marfu'at. Balikan ko yung marfu'at, amuin mga babarisan dapan. Dhamma, iban na sin mga alamat far'iyya niya. Pilan alamat far'iyya sin rafa', in alama al-asliya munin dhamma. In alama al-far'iyya, al-alif, uno pa, al-waw, thubut, an-nun. Tamam? Al-alif, al-waw, iban sin thubut, an-nun. Tamam? Issue naman, in babarisan dhamma, iban sin mga alamat far'iyya. Uno min taud nila. Muna-muna, al-mubtada, inhikarwa al-khabar. Di kau makabak hanahu mubtada mansub way mubtada marfu'. Misal mo pag amuin tubang balikun balis kwato nin nahu in mubtada marfu' ila yaumil qiyamah, in khabar marfu' ila yaumil qiyamah, in fa'il marfu' ila yaumil qiyamah, in naibul fa'il marfu' ila yaumil qiyamah, in isim kana marfu', in khabar inna marfu'. Tamam? Kaya tiyan yun na bang unhat sin marfu'. In mahal nila, unin mahal nila katan, rafa', fi mahalli rafa', fi mahalli rafa'. Halaynan sila sin, rafa' katan, biasin nalilay na to. Tayyib. Bihaon, magkilal kita ni unin pagtakon mubtada, unin pagtakon khabar. Naam. Muna-munin hatisin mubtada. Mubtada. Daing ha fi'il ibtada'a. Yabtadi'u. Ibtada'a atin timagna. Timagna siya. Mubtada amuin timagna. Atawakan amuin tiagnaan. Al-mubtada. Siya in tiagnaan. Bang mubtadi siya in timagna. Mubtada siya in tiagnaan. Ism maf'ul. In lawan, partners in mubtada khabar. In partners in mubtada khabar. Manghabasa ang galis, in mubtada amo na yung subject pagtako. In khabar amo na yung predicate pagtako nila. Ba't nyo maluhay hati ho ng mga siya nakapangadji, ang galis ang subject ang predicate. Tamam? Una yung pagtakon mubtada. Muna-muna hangkan siya tiyawag mubtada sabab siya hapanagnaan. Siyain, panagnaan, dumatungin khabar, puas niya. Now, in mubtada lawsin, mga ulama, huwa alismu. Huwa alismu. Siya na in isim. Hati niya, wayruun mubtada, fi'il. Wayruun mubtada, harf. In mubtada, isim. Manjari siya mahinang isim mu'rab, biasin mga zaid, atawa manjari siya mahinang mabni, biasin mga haulai.
atawa ana mabni ala sukun. Imma halga in mubtada uno siya اسم بكون سيا فعل بكون سيا حرف تمام نعم هو الاسم المرفوع هات اسم مرفوع إن barisnya depan atawakan alif atawakan waw atawakan hadfun nun تمام atawakan bang bukun dhamma alif atawa waw تمام biasin nalilay na to marfu' هو الاسم المرفوع العاري. ما معنى العاري؟ عرى يعرى عرى يعرى إن هاتس عرى بمعنى نجهب العاري أم إن نجهب سأبقوني مقصودnya نجهب بجو بمعنى إن siya free ring hauno naguhubo siya dain ha awamil dain ha amo inamil amo yung mga sumud aun function nila katana biya si mga fi inna mga nawasikh naam naguhubo siya ay bima'na wayroon free siya dain ha awamil al-lafdhiyah amuin mga awamil lalapalun unin awamil lalapalun yan طيب tabihu ma'i banga ko imian fil masjidi tamam masjidi may ta'siya na majrur mal amil unin amil unin function unin amil in amil fi siya in naka paun sing kasra tamam in amil niya fi in amil din di lafzi am ma'nawi hati sin lafzi lalapalun liapal fi at awawayroon lapal niya way dagbus niya lalapal atinin fi amil lafzi عامل لفظي إن زيدا ونن كمنصوبها زيدا إن عامل إن لفظي أم معنوي لفظي سبب ليه بالمو أو ين عامل معنوي به paglapal sa aun function niya إن عامل معنوي دوا الابتداء في المبتدأ ibansin at-tajarrud fil mudari' dua inamil ma'nawi ya bang takamu yanun zaidun jamilun law muhi zaid unin mawqi' ni ridi mubtada tamam law mumayta kabarisan dapan in Zaid unin amil atin niya unin nakabaris kanya dapan aun dagbus akwa way unin nakabaris dapan ha mubtada long muin nakabaris dapan kanya alibtida sabab sin siya in panagnaan amuyad to inahinang sabab kaya barisan siya dapan. Na, ingkaunan niya hapanagnaan way lapal. Di mo kakita na way rumbi mga hilapal. Sa pagkain siya hapanagnaan kaya barisan siya dapan. Nabang kaasumuhon, unoy na amil sin mubtada, law mo amil niya ma'nawi ay ghair lafzi. Wayrun liyapal sa aun ma'na niya amunain alibtida. Tamam? Wait. Damik yan ha mudari' mangkaw imian niya durusu. Subuhon kaw sintaw, may ta siya kebarisan dapan. Unin amil, unin nakapangsyon, may taon dapan haon. Unin isambong mo. Long mo kabuka sa ini, wayroon dagbus, wayroon lapal. Long mo inamil, hamudari' at tajarrud.
Sabab sin wayruun. Pasal sinamuin, long simbasa ang galis, nudity. Eta nyo rin nudity. Hati niya wayruun badyo niya. Hati niya sabab sinamuin, in siya wayruun haunahan niya nawasib iban sin jawazim, hangkan siya kebarisan dapan. Balikan ko. Hangkan na marfu'in mudari' sabab wayruun tajarrada, naghubo siya rin ha, jazim iban sin nasib. Abang kawasumuhun, unuin amil ha mudari' mayta siya na marfu' law mu at tajarrudu minan nawasibi wal jawazim. Tamam? In mubtada mayta kibarisan dapan, unin amil law muamil ma'nawi amunain ibtida. Hanahu in amil ma'nawi duara. Puasyad tin awamil lafziya katan fi in hikalapal mo katan. Unurin amil ma'nawi al-ibtida'u fil mubtada wat tajarrudu fil mudari. Okay na? Mafhum insyaallah? Ya paman ataway. Simple dadto. Kung nato mahunit, in mudari hangkan kay barisan dapan sabab wayruun kaunahan siya sin nasib biman jazim. In mubtada hangkan siya kay barisan dapan sabab sin siyem panagnaan. Amot tin sabab al-ibtida. Nah, in mubtada ari naked bima'na wayruun awamil lafziyya haunahan niya. Wayrun awamil lafziyya, kita niyo Zaidun, wayrun awamil lafziyya niya. Sa aun amil ma'nawi, hangkan siya na marfu' amunain al-ibtida. Tamam? Tamam wala la? Ya pahaman? Naam. Insyaallah. Murah-murahan. Idhan, mubtada. Jayid? Mafhum? Al-mubtada qisman. Duang karinis. Naam. Awalan, before kita nyumari, in mubtada, in original, sin mubtada ma'rifah. Tabihuma. Law sin Imam Ibn Malik halfiyan niya, wala yajuzu libtida bin nakirah ma lam yufid. Di manjari magtagna, magmubtada bang nakirah. Tabihu. In mubtada, uno siya subay, ma'rifah. Unati siya ma'rifah. Atin a proper noun. Di ko manjari imen rajulun jamilun. La yajuz. Hinawon min mubtada, rajul, sin nakira siya, la yajuz. Tamam? In kari asali, u'id. I-note nyo yan. In kari asali sin mubtada ma'rifah. Tamam? In kari asali sin mubtada ma'rifah. Aun waktu magkahinang siya nakira fi halat qalila. Haupat situation. Makatan nyo rin, insyaallah ta'ala susungon. Sa originally, in mubtada subay siya ma'rifah. Tud kamusin mithal. Zaidun jamilun. Hi Zaid ma'rifah tawa nakira. Ma'rifah, proper noun, Zaid nga ang tao. Tamam? Jamilun handsome. Mubtada amunin khabar. Boy. In mubtada duang karinis. I-note niyo yung mubtada subay siya ma'rifah. Subay siya ma'rifah. In mubtada isim. Manjari siya mahinang isim mu'rab atau isim mabni. Mabni ba isim mga biya ini? Ana jamilun. In ana mubtada mabni ala sukun. Tamam? Mabni. Naam. In mubtada duang karinis. Aun yan zahir, aun mudmar. In hatisin zahir, matampal. Isim matampal. Naun tuod siya, matampal. Biasim biad diin. Aishatu. Hi Aisha. Ummul mu'minina. Hi Aisha. Ina sin mga bariman. Aturan yung hi Aisha. Ma'rifah. Siya yung panagnaan. Siya yung piyagbisarahan. Naam, ang kanda hi Aisha mubtada. Subject siya. Siya yung piyagbisarahan ta. Tamam?
siyempre bisarada. Naam. In Aisha ism zahir, matampal. Matampal. Naam. Aisha ummul mu'minin, ina si mabar ina. Aun yan magkahinang in mubtada mudmar, ma'nahu dhamir. Yan ang siya dhamir. Biasim biyad din, long mo ana Abdullah, in ako subject. Sin mubtada pigbisarahan. Dhamir, ha? Abdullah ipun sinallahu ta'ala muinin khabar. Tamam? Ana Abdullah. Naam. Mafhum insyaallah? Naam. Kani asal itu unim makaw na mubtada atau khabar? Mubtada makaw na mubtada wa khabar. Aun waktu mabaliskat. Makahulin mubtada, makaunin khabar. Sa tiyo-tiyo situation ng bihad. Simbiyad di, long mo. Mamnu' at-tadkhin. Pianglangan, impagsiga. Hiso yung piagbisarahan. Impagsiga atau impianglangan? Hiso yung subject, piagbisarahan. Pagsiga. Tinya siya mubtada. Long mo at-tadkhinu, impagsiga, mamnu' pianglangan. Nalang mo may tayo nakahuli, lang mo manjari. Asbab, li asbab balaghiyah, aun sabab habalaga, pagpaunahunin khabar, daing hamubtada, naam, mataunin maksud bang mayta, insyaallah butan tanyura. Sa tumtuman yu, in original, makaunin mubtada ampa, in khabar. Sababin mubtada siya yung piyagsuy-suyan, in khabar amoy suy-suy kanya. Naam, natabiat sadya makaunin pagsuy-suyan na mo nang painsuy-suy kanya. Naam, sumakawa kabalikan ko, aun waktu mabalis kuat, sabab sin aun, sabab may ta siya bialis kuat si magbibisara. Tamam? Naam. Maka tanyura ha ilmul maani habalaga. Uning sabab pagpaunahunin khabar ding hamubtada. Insyaallah ta'ala. Naam. Okay na yun insyaallah? طيب الآن كيف نعرب عائشة مبتدأ مرفوع تمام؟ أو نيم منصوب وين نيم بang bukunsi silap tao مبتدأ مرفوع وعلامة hinduan tanah kamusin arkan sin i'raba وعلامة رفعه الضمة الظاهرة matampal في آخره تمام ubos na bang mo na identify na way na para kala yaon na halom sinumo yung katalog katan marfuat unum finish na bang man korekin mag-identify mo sabang ko na kay maf'ul bihi na way na rong na ko sambil palas rong na ko bang ako mag-check santa na ko rin ako magatudsin lilayan mo katan sabab mayta daing hagamot wala na ko kimuddan daing hapunan wala na ko sal kimuddan na insangan niya katan way na halo na katan gabok naam ana Abdullah ana mubtada biarin pag-i'rab dhamir munfasil maka tanyura dhamaira dhamir hati sin dhamir ini pronoun dhamirun munfasilun hati sin munfasil separated munfasil aun muttasil si musugpat aun munfasil separated siya dhamirun munfasilun mabni ala ماذا على السكون في محل رفع لا اسمه طغلا مبتدا تمام ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا صعب ام سهل نعم طيب يا رب
Naam. Aun waktu magkaigin mubtada, kapahaman mo sin naig siya, dahing hapagbasa mo. Longta. Makita kau kitab, kamaumuhan ha mga title. Long mo, makita kau kitab, imbiyo butang, long niya, Kitabun Nahwi. Yan yung pag-i-arab mo. Hatihan na mo na before mo siya ma-explain. Kitab Nahwu. Ano yung mubtada? How yung piyagbisarahan din yun? Nakabasa ko yung kitab, entitled sin book, Kitabun Nahwi. How yung mubtada? Mahdhuf, naig. In taqdir, in estimation kaniya, in pag-estimate, piada kauiyan, hadha, ini, kitab nahwu. Tamam? Ini, kitab nahwu. How ni mubtada na mahdhuf. Kamaumuhan ha mga title. Pag-igon yan. Naam. Nabiyan din yung pag-iarab mo sing kitab, law mo khabarun, marfu'un, وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره وهو مضاف. نعم. Pag-uusap pa kauimian, والمبتدأ محذوف تقديره هذا. Ayos na. Masali ikaw kumuddan, kitabun nahwu, subject, di ba kung siya subject? Aun din dito estimate mo. Ang kanda, paunahan ko na asal kanyo, sometimes, rare situation, in mubtada, magkain. Samahang dana, maumuyan na sasabot sa jay mubtada. Tamam? Ang pain khabar, impossible malawa. In khabar, impossible maig. Sabmayta. Sa babang maig na news about kanya, ano pa yung post? May na. Kung nabisara. Ang kanda in khabar, di magkaig. Amurad jay mubtada, magkaig, estimaton mo hau. Nadepende yan, hapaslod siya akal simbata, mag-estimate. O niya, magpakasub na estimation simbata. Magpakaliw rin nga sulka. Ha? Namangi, dahil sabihin magpakaliw yan. Tanyo ko no. Taib. Isya'y maka-Arab ka kusin ini. Ma zalimun najihun. Ma zalimun najihun. Way manganganyaya najih makapas successful way. تفضل الشمار. ما نافية مبني على لا محل له إعراب. طيب مبتدأ مرفوع. طيب الظاهرة في آخره ناجح لا ناجح خبر عادي خبر مبتدأ وهذا خبر مبتدأ وهذا خبر. اجلس. السؤال bukun kalong ko kanin mubtada ma'rifah may taday di nakira amoting kabayaan ko ipasampay kanino. May tamo i'rab nakira sininkari asali sin mubtada subay siya ma'rifah. Bukun kalong sin Imam Ibn Malik kitab niya Alfiyah wala yajuzu libtida bin nakirah ma lam yufid. La yajuz al-ibtida. May ta siya rin di tiyag na i'rab mo siya mubtada sin nakira siya. Unati sin nakira common noun. Unin jawab. موصوف أين الصفة هنا؟ نعم لكن
bukun pa ito yung jawab. A'tikumul jawab. Sa wala ko pakyahindo isab. Manya takamuan, suwon takamuan, sa wala pakyahindo. Hangkan siya jiyari tumagna da hindi kausin nakira, subiqa binafi. Maka kanyo na insyaAllah upat in hal, manjari kau tumagna, hamubtada nakira. Haupat situation. Unin upat situation yan, susungon pa niyan. Bukon pa, di pa matighan ta magtuyo. Tamam? Man indahu ma, ya'tini bima. Kinahus na kita niyo rin diya mubtada insyaAllah. In mubtada ism marfu' siya yung piyagbisarahan ari naguhubo siya rin ha awamil lafdhiya. Tamam? Kaya tayo na bang naguhubo siya? Atin niya, wayroon ba siya? Uno ba yung pagtag? Free. Vacant siya. Dahil ha awamil lafdhiya. In amil niya ma'naw ya muna nibtida. طيب نأتي إلى Jabs, موجود تحت. Ababa, ay nako magbi. Ababa, sadya ang tubig. Kaasadya ko baso. Toy. Kina insyaAllah. Mangnyo kay nga tanin mubtada, insyaAllah rakula ilmu yan. Na'ti ila al-khabar. Na'ti ila al-khabar. Khabar, dahil pahangan niya khabar. Magtuloy mo na mapilasat. Khabaratin niya, habal, news, suy-suy. Qissa, habal, suy-suy. Suy-suy siyo. Suy-suy niya pasal about kan mubtada. Tamam? Bukun suy-suy niya pa Darul Ifta. Suy-suy niya pa mga naghapin ha mga Facebook. Suy-suy na kan siyo. Mukun nila ansking ha. Pagbisaran na hindi. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم العظيم. عجيب. سوي na kan siyo. Kan mubtada. طيب. بساو natin تعريف. لون المبتدا الخبر هو الاسم. بكون هو الاسم هو الاسم. سبب ميتة همزة وصل. هو الاسم المرفوع المسند إليه أي إلى المبتدأ. تمام؟ معنى أنت إن خبر سيانة إن اسم ده اسم. تمام؟ اسم سيا. نعم. بكون سيا حرف بكون ده اسم سيا فعل. إن سيا اسم مرفوع إن خبر مرفوع. المسند siandig in khabar yaun in qissah in pakaradyaan siandig kansiyo ilayhi ay ilal mubtada. Tamam? Ilayhi ilal mubtada. Harap pa kainin ha? Mahal ka ini ha? Siandig pa kainin suy-suy pamubtada. At in suy-suy yaun about kan pasalan kan mubtada. Araftum ma ma'na al-musnad? Usnida ilayhi siyandig kan mubtada. Mangkaw iman asnada bang sanada simandig. Asnada piasandig. Mangtakaw iyanon la tastanid ila al-jidar. Ma ma'na la tastanid ila al-jidar? Ayaw kaw sumandig pa wall. Bang kumakit hawla Arab, adamul istinad ila al-mukayyif. Unin hati sin adamul istinad. No sandig ila al-mukayyif. Unin mukayyif? Uno ban? Aircon. Nabukon ko man to kumulang biha. Magkong kakalun sin Arab, kita mo long ni adamul istinad. Mangusmari pa kolong na limingkod, sumandig kaw. Naam. Ang kanda, amuin ha hadith, tungod kan Nabi Ibrahim alaihissalam, amin kita siya sin Rasulullah, ni kapitulang bang sin langit, kita niya in Ibrahim, musnidan dhahrahu ilal bait. Unat si musnid, siya sandig niya.
In zaharnin, taykod niya, pabay. Amo na yung Baitil Ma'mur. Tud ka kung makapaham sinlo ka, kapahaman mo yung hadith. Sabang, wayroon pa na yung mo sinlo ka, magpatsamba sadya ko. Kakad naman ko. Misan unin iabutan niya, bang di may ngat halo ka magpatsamba yung wasin tao yan. Na. Toyib. In khabar, aong ginisan sin khabar. Tung kakinisin khabar. Manjari siya magdatong in khabar, tung kakinis. Na. Aun waktu magdatong in khabar mufrad, aun waktu dumatong in khabar jumlah, aun waktu dumatong in khabar shibhul jumlah. Hapalan nyo yan. Manjari in khabar dumatong tung kakinisin dagbus niya. Aun waktu mufrad, aun waktu jumlah, aun waktu shibhul jumlah. U'id. In khabar, aun waktu mufrad, aun waktu jumlah siya, aun waktu shibhul jumlah. Tay. Bihaun. Unin hati si mufrad. Mufrad bang mo literal meaning sin mufrad singular. Atin niya bukun siya dua bukun tu. Sumagawa da hindi bukuna mo yung timaksud niya. Impagyanong sin mga magnanahu in khabar magkahinang mufrad in maksud niya bukun siya jumlah bukun shibhul jumlah. Mati maksud da hindi. Bukunin maksud niya rin di mufrad, muthanna, jama' bukun. Tabihu. Unin maksud da hindi hati niya mufrad, bukun siya jumlah, bukun siya shibhul jumlah. In hati sin jumlah, sentence. In sentence, in jumlah, duwang kakinis. Fi'liya, iban sin ismiya. Tamam? Bang in bisarayan, aun na siya fi'il, iban sin fa'il, aun na verb, iban doer niya, impagtag kanya jumla fi'liya. Bang impagtag sin sentence yan, aw na rin doon subject, mubtada, iban khabar, impagtag kanya jumla ismiya. Biasin ini, jumla ismiya. Aw na mubtada, aw khabar. Bang daraba zaidun, aw fi'il, aw fa'il. Unin pagtag sin jumla niya? Na. Impagyanon sin mga ulama, mufrad da hindi, bukun siya jumla, bukun da sabshibhul jumla. Tamam? Bukun yung pagyanon dahil ni muthanna iban jama, bukun naman ito yung maksud doon. Tod ka mo sin ini, Zaidun qaimun. Hi Zaid timitindog. Mufrad. Hada mufrad. Az-Zaidani qaimun qaimani. Az-Zaiduna qaimuna. In mubtada iban sin khabar subay aun mutabaqa. Al-mutabaqa fil adad. Ma ma'na al-mutabaqa? Aun pag-atap. Unin term? Al-mutabaqa. Unin natin sin mutabaqa ya syabab. Pag-atap. Subay mag-atap. In mubtada iban sin khabar haumbol. Bangin mubtada singular, in khabar mo singular. Bangin mubtada muthanna, in khabar mo muthanna. In bangin mubtada jama', in khabar mo jama'. Bangaon imyan. Misan isa ba ang galis? Bangaon imyan, I am tourist. Kaya isan niya pa yung tourist niya. Kiyudan baha bang kanyo? Sa isa niya, rapag-usin habar niya mataod. Di kudanan. Makajari ko iman na sinog. Long mo, in ako. Unutay ni. Unutay tourist yan. Hinangon mo plural in khabar, kudanan. In ako, mga manunumbay kambing, di kudanan. So in ako, manunumbay kambing. Mubtada wa khabar. Aw mutabaka hawno. Hawni mutabaka. Haadad. Bangawni miyan taw, az-Zaidun jamilani. Hi Zaid, duhan sam. Uy na. Di ma. Di ko, di sa kan manjari. Amuin hipagsangayngan mo sambil padlaw kiyamat bang bihad to. So ay Zaidun qaimun. Bang imyan Zaidani. Kudanan siya imyan qaimun sadya.
atawa suway zaidani qa'iman. Az-zaiduna qa'imuna. Tud ka mo ha? In khabar, hindi bil alif, hindi bil waw, sabab mayta, jama' hindi muthanna. Hindi alif, hindi waw, hindi sabab jama' hindi muthanna. Banin pag-i'rabta. Az-zaidani mubtada marfu' wa alamatu raf'ihi al-alif li'annahu مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. قائمان خبر مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. دمكن هزيدون مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع والنون عوض عن التنوين. قائمون خبر مرفوع علامة رفعه الضمة الواو لأنه جمع والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. تمام؟ إذن سوي أو المطابقة هونو أو المطابقة عدد إذن سوي أو المطابقة لها تذكير والتأنيث. هونو هتذكير والتأنيث. العدد أو المطابقة عدد أو المطابقة تذكير أو المطابقة تأنيث. قلنا تسن تذكير ذكر أسوق bangin mubtada usog in khabar mo usog daysab. Bangin mubtada mo babae in khabar mo babae daysab. Tamam? Naam, di ka man jari imen Zaidun jamilatun. Kay Zaid lang mo beautiful girl. Uy, usog pag-us babain husoy-soy mili kudda na. Zaidun jamil. Tamam? Daysab ko kudda na ni imyan. Fatimatu jamilun. Hi Fatima hansamboy. Uy, may tanad tulong mo. Di man jari suway aun mutabaqa hawno. تذكير والتأنيث. طيب in pangasyo mo, bang saupa may mubtada mo jama' taksir. Jama' taksir. Law mo. Al-jibalu. Jama'. Unin khabar mo. Babae atawa usog. Al-jibalu. Law tamataas. Inbud mataas. Unin niya ano mo. Al-jibalu alin. Atawa aliyatun atawa kan aliyat. Bangka mo. Ali natin mataas. Ha? Aliyat? Bangka mo. Aliyat atawa aliyatun. Tumtuman niyo ha. Injibal jama. Aliyatun hambok. Way mutabaka. Biwisaran tayo na sa iyon mutabakah adad. Aliyat jama' muannath. Bangka mo. Skay ka, kita mo tang maghrib. Yalla. Ajibuni. Ha? Al-shimar. Aliyat. Aliyatun wa aliyat. Mayta. Way mutabaka bang aliyah? ميت أمين جائز وير مطابقة إني مفرد إني جمع. أين المطابقة؟ أجيبوني يلا. سنومس ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. فضل. ها جمع التكسير يعامل معاملة تأنيث. طيب أين هنا؟ الجبال جمع تكسير. طيب عالية أم عاليات؟ عالية. طيب apabila mubtada jama' taksir. Tabihu. جاز الخبر أن يكون مفردا وجمعا. جمع مؤنث منجري هبها سعرب بان إن مبتدأ مو جمع تكسير. انتبهوا. منجري إن خبر مو مفرد مؤنثة عالية
atawakan mahinang siya jama' muannath salim. Al-jibalu 'aliyat sah. Al-jibalu 'aliyatun sah. جيد. الجبال شامخة أو الجبال شامخات جائز في اللغة. تمام. منجري مؤنث مفرد أتو جمع مؤنث السالم كونه مقبي. تمام. نعم. طيب. Kabalikan ko yung mufrad na hindi bukunin maksud niya مثنى جمع المقصود نيا رين دي سين مفرد بكون جملة يبقى بكون شبه الجملة. طيب أون وقت خبر مجهنان سيا جملة. أون وقت خبر مجهنان جملة. أونين جملة إن جملة سورة بأومو نزار سورة بأومو إن جملة كومبوز سين مبتدأ وخبر. Bang-aun na mubtada wa khabar, uno na yung pagtag, jumla. Bang-aun na fi'il, fa'il, uno na yung pagtag, jumla. Tamam? Bang-aun na fi'il wa fa'il, jumla. Aun na mubtada wa khabar, jumla. Sentence na siya. May ita siya tiyawag jumla na sa complete thought na siya. Jukop may namuin kwan. Ay. In jumla, nabaki nagdua. Jumlatun ismiya wa jumlatun fi'liya. Naam. In khabar, manjari siya mahinang jumla ismiya, manjari siya mahinang jumla fi'liya. Tud ka mo si mithal. Muhammadun, hi Muhammad. Amo iniin piagbisaranta, siya in mubtada. Oy. Abuhu, in ama'niya, yaudu ila Muhammad. In ama'niya, karimun patimura. Hi Muhammad in ama'niya karimun patimura. In ini mubtada. طيب. In ini ha? Pilain piag bisaranta. Tagad ko pilain subject halawm. Doa to hi Muhammad first subject siyempre bisaran wayron pahabal niya siya magnid siya khabar niya sa tiap-tiap mubtada magnid khabar niya ama niya hati niya ama na isab bisaran another mubtada na isab magnid da isab khabarin niya pilay magnid khabar doa mubtada awal iban mubtada thani ay yalahon tani yung khabar niya Muhammad mubtada awal أبوه مبتدأ ثان كريم خبر لمبتدأ ثان حبالسيا إشين هي أبالانيا إني أتويري إشين شوي شوينيا هي محمد إن كريم أتوه أما هي محمد أما هي محمد هاتيني إني حبالسيا سن أما هي محمد. تمام؟ طيب لو مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه ماذا؟ من الأسماء الخمسة وهو مضاف لها مضاف إليه. كريم خبر لمبتدأ ثان مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة في آخره. أوكينا؟ إن إني solve name problem يام أو نخبرني إسيورا كمان وي خبر محمد من إيشو إن خبره محمد إن خبره محمد جملة بكون كاينين مبتدأ وخبر جملة نسية جملة ونبقتاق اسمية وجملة أبوه كريم في محل رفع خبر لمبتدأ أول. تمام؟ تمام؟ وجملة أبوه كريم في محل رفع خبر لمبتدأ أول. سن مبتدأ panagna أمونه محمد. فهمتم؟ فهمتم أم لا؟ وكن دم هونيت هاتي مسجل
hi Muhammad. Ama niya patimura. In patimura, ama hi Muhammad. Bukun hi Muhammad. So in Karim, habar siya sin abuhu. Ada punin abuhu Karimun, khabar na siya siyo. Khabar siya hi Muhammad kata. Tamam? Tayyip. Mari kita pa jumla fi'liya. Tud kamu ha? Hindi in khabar di matung siya jumla ismiya. Tayyip. Kuma kita misal sin jumla fi'liya. Long Muhammadun hi Muhammad. Siya lang pagbisaran. Yadribu akhahu hi Muhammad paglapdusan niya. So ay ang damir magbalik ha. So ay ang damir daruri. So ito na ang damir. Hi Muhammad paglapdusan niya. Hisi magpanglapdus. Hi Muhammad. Intay manghud niya. Tay manghud niya. Hisi tay manghud siyo ini. Tay manghud ni Muhammad. Tamam? Tay. Bihaon. Impyagdis saranta pila. Pila yung subject. Muna-muna hi Muhammad. Magpanglapdus tay manghud niya. Magpanglapdus fi'il. Isin fa'il. Isin magpanglapdus. Huwa. Siya. In siya muna hi Muhammad. Atin niya hi Muhammad subject. Mubtada. Yadribu fi'il mudari' marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dammatu adh-dhahira fi akhiri. Iyan tanakaw bang aun na fi'il ijbari daruri subaytu daun fa'il mustahil aun fi'il way fa'il. Isin fa'il niya dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Akhahu siya yung paglapdusan. Akhahu maf'ulun bihi mansub وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. طيب بهاء إن جملة يضرب أخاه ونين pagtagsin جملة ini tiyag na ansin فعل جملة فعلية. طيب نعم حول إن خبره محمد لو إن خبره محمد وجملة يضرب أخاه لا pusun mo harap Maria وجملة يضرب أخاه في محل رفع خبر لمحمد. So in khabar din dagbus niya di matong jumlatun fi'liyah. Tamam? Okay na? Hati niya in khabar, manjari siya dumatong mufrad. Hati si mufrad bukun jumla. Atawa manjari siya magkahinang jumla. In hikatu. In khabar magkahinang shibhul jumla. Unin hati sin shibh. Unin hati sin shibhu. Hati niya umanggil biya jumlah semi jumlah. Bukun siya sentence sa semi sentence. Umanggil siya sentence. Shibh. Naam. Unim pagyanon din di umanggil jumlah, bukun jumlah. In jumla aw mubtada khabar atawa fi'il wa fa'il jumla. Ampain shibhul jumlah pagyanon si mga ulama shibhul jumlah amuna in jar wal majrur iwan sin dharf. Jar wal majrur iwan sin adh-dharf. Bang dimatong in khabar aw manjari in khabar dumatong jar wal majrur. Misal jar wal majrur kaya tanyura mga fi pilatin jar wal jar huruful jar pilain taud jin huruful jar pilain taud pila na itungan niyo kuno bisaya kamo fi min ila ala an
Ano pa? Huruful jar. Ano naman? Pilan huruful jar? La hawla wala quwwata. Huruful qasam tu. Rubba. Ano pa? Ala. Min ila. Fi. An. Alba. Ano pa? Allam. Al-kaf. Tamam? Naam. Atod ka mo sinini. Al-jar wal-majrur. Long ni aliyun fil masjid. Hi Ali. Ha masjid. Tayyib. Long mo, ano ini? Jumla tawa shibhul jumla. Jumla tawa shibhul jumla. Shibhul jumla. Sabab aun mubtada. Aun day sab khabar sa in khabarnya jar wal-majrur. Shibhul jumla. Tayyib. الظرف inatis in zarf ini magmagma siya masa atawa kan place. Masa tawa tempat. At-ta'iru immanuk-manuk hataas sinsanga. Aun mubtada bagus zarf indi matung long mushibhul jumlah. Zarf fawq ini above taas. Tamam? طيب علي سيمبيك بالسرهن إذن شيء مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة هون خبر من قوئميا هي علي حمسجد إن همسجد أمرت خبر أتوا سبay pa kita maghajat mag-estimate imian kau hi Ali iyadto in kaunan niya masjid. Ono maghajat pa siya mag-estimate at awakan kapahaman na magtuoy hajar wal majrur. Amoy ning pagbibisaran si mga ulama, ha? Ono ini bang kawin yan, long way na pag-estimate, bang kawin na pag-estimate lang mo mubtada in khabar amo na jar wal majrur. Siya in khabar. Long singkay banan. So ay mag-estimate. Bang kita mag-estimate, biad din. Long niya, hi Ali, in kaunan niya, aaliyun, kainun, hamasjid. In kaunan niya, hamasjid. In kaya ba na mag-estimate lang niya, mustaqirrun. At iyad turito, timututog. In kaya ba na mag-estimate lang nila, mawjudun. Mawjud siya, yadto siya, hamasjid. Siya mo dasan, estimation siya dyan tao. Na, bangkan yung maghajat pa kita mag-estimate at walaw mo diretso na in jar wa majrur siya in khabar magtu. Ataw maghajat pa. Bangkan yung maghajat pa to diretson tanyo na. Umajat. May ita maghajat pa. Ha? So matampalin shaykh. Tod ka mo. Aun qaida si magna nahu. Law nila at-taqdir. Idha ijtama'a at-taqdiru wa 'adamu at-taqdiri fa 'adamu at-taqdir awla. Bang maaunim pag duarwa, mag-estimate magtakdir at awaway na pagtakdir, bang kahatihan da understood in way pagtakdir masannang. Ang simaulam. Sabab magpaba pa ko maglihutan, magtakdir, sin klaro ray sabkatan. Kuno kita mag-estimate, bang siya bukon masawa. Lang sin mga ulama kay banandi, suway ra estimaton. Sabab in khabar, suway siya isim. Ampay niya ulong ni harf, iban majrur. Suway ra lang na estimaton. Ang kandayin kay banan papanaw, mag-i'rab sila sin fil masjid, لون حرف الجر حرف جر مبني على السكون لا محل المعراب المسجد اسم مجرور بفي وعلامة جر الكسرة الظاهرة والجار والمجرور متعلقان وننهاك اسم متعلقان تمعلق سلا كروة متعلقان تمعلق سلا كروة فخبر في متعلقان بخبر تقديره
kainun. Bukon palong niya silainin khabar, indwayaon, kumunik pa siya, tumaalok pa siya, pakain, pakhabar. Estimaton mo na sadya, in-estimate niya, kain, yaon siya rin. Tamam? Laong siyang kaya ba nandi? No need na lang niya magbihad to. Magpahaba pa kaw. In kayo ba na mag-i'rab? Laong nila fil masjid, wal jarru, wal majruru, fi mahalli raf'in khabar. Diretso. Sanna. Wal jarru, wal majrur, fi mahalli raf'in khabar. Siya na lang niya. Understood na lang. Na maguno pa ko mag-estimate. Tamam? Kiyatihan? Kiyatihan na ito, way? هذا هو التقدير. نعم. إن خلاصة إن خبر يأتي مفرد من جريسيا جملة من جريسيا شبه جملة جار ومجرور أتوا ظرف ناينين فوق الطائر والظرف والغصن والظرف والمضاف إليه في محل جر خبر أو في محل رفع خبر إن كيبنا اللونية والظرف والمضاف إليه متعلقان بخبر تقديره كائن أو مستقر أو موجود في الغصن. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.